Yes, ibihe byiza rwose gitondo cyiza kuri mwe mwese tubara hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mbatere yambu kabisa aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ni murerekane rw'amakuru n'ibiganiro mu by'ukuri tudahwema kugenda tubagezaho, ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, ni ku mutekano, politike na dipolomasi mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Bigari. Turebera hamwe akantu ku kandi aho muherereye hose. Ndagira ngo dusangire mwumve neza uko ibintu byifashe. Turabanza turebera hamwe ibiri kuvugwa mu bice byabohowe ahitwa Imasisi muri access za Ruzirantaka. Ahangaha rero bongeye kucinya akadiho nkuko video iturukayo ibigaragaza. Ahangaha nkuko mubyibonera namwe ku mashusho, n'umwe mu bayobozi muri M23 yitwa Colonel Ndizeye Emmanuel Rutebuka, yari yagiye guhura n'abaturage bo muri aka gace ka Ruzirantaka kari hafi mu birometero bike cyane ugana mu gace ka Ngungu. Aha rero yari mu ruzinduko rwo kuganira n'aba baturage kugira ngo yongere abahumuriza ababwira ko M23 iri kumwe nabo, dore ko abari Ruzirantaka n'ubu ngubu ubwoba buracyari bwose. Baratekereza cyangwa se barakomoza ku mateka y'byababagaho ubwo ingabo za guverinoma Kinshasa ndetse birumvikana n'ingabo z'u Burundi zari muri biriya bice, bakakubwira bati twari twarahabye. Ahangaha ni hamwe mu hantu hari urukuta rukomeye cyane rw'abarundi, ndetse ugasanga ibikorwa bya Wazalendo na FDLR byaravuza guha muri biriya bice. Aka kanya rero bikavugwa neza ko M23 iri kubarindira umutekano mu buryo bunoze. Abaturage bahangaha nta munsi rumwe bari barigeze bizera ko M23 yafata kari agace bijyanye n'urukuta rwa coalition rwahabarizwaga. Rero byageze naho abarwanyi ba M23 baganira n'abaturage baho mu buryo bw'ibanga hakigenzurwa na coalition, ariko abaturage bakavuga bati dukurikije urukuta, dukurikije fence zakozwe ahanga muri bino bice, amabariyeri ahari, umubare w'ingabo nyinshi za coalition ubwo n'u Burundi birumvikana, bati ntabwo twizeye ko mwamena uru rukuta ngo mutubohore. Byaje kurangira rero bikozwe, ndetse uyu musirikare muri M23 akunze kuganiriza abaturage mu bice byabohowe ariwe uyu General Ndizeye Rutebuka Emmanuel yongeye kubyibutsa abaturage. Rero mu by'ukuri mutangire mwumva nyine n'ubutumwa yabageneye. Ni video y'iminota 3 ngo 45 mwumve uko ibintu byari bimeze. Muribuka abarundi baraha bawitanga iki umusozi? Murawibuka umusozi wariho abarundi, umusozi wariho FDLR, uyu mure uwo musozi wariho FARDC. Ndabesha buriya kuganira n'abantu biruzirantaka nibura ntagisa nabyo, kuko hari ibyo tubwira abantu bakumva ari nk'amateka ya kera atarabaye. Ariko mwe abarundi bari bafashe umutsina hano, murabazi, mwarababonye, bahahiraga hano. FDLR zaraha hejuru mwarazibonaga. Ahangaha ndibuka hari umuntu twavuganye hano, natwe turi hakurya hariya, hakurya twari mu Mashagi, ndamwakura arambye ati hano hari urukuta rw'abarundi FARDC FDLR ni mu rumena. Ndabayoboka ariko ntimushobora, ntabwo mwarushoboka, ntibishoboka. Urukuta rwara bani akasaba twararumenye kwezi, twarahageze ntitwahageze, twahagwana iminsi ngahe hano. Ubwa kabiri, ubwa mbere tubire kubwa intambara ya kabiri ahangaha hano twarwana iminsi 3 yuzuye. Ndabesha 3. Umurundi yafashe ntari kibitoki yanze kuhava ahangaha. Hano abarundi barapfuye ahangaha. Hano umurundi ntazahibagirwa, sibyo? Niba FDLR n'umurundi na FARDC baravuye ku umusozi wa Maduwe, bari abasore bacu ndi kubona na video zabo, nta n'inkweto bakigira, bari Remeka, Gatoyi, Epfo, Dushungu, Kizirano. Barenza amavi, ntabwo bishoboka, ntabwo bayarenza. Buriya uwabaha ishusho
y'ibikoresho nk'uko administrateur yavuze ati intambara yarangiriye igoma n'ukuri. Uwabaha ishusho y'ibikoresho twatse ingabo za leta n'abambari bazo kuri Goma byari biteye ubwoba. Niyo nabibonaga nge navuga ko atari byo kurasa M23. Oya, biriya bikoresho byari byo kurasa wenda ibihugu bitukikije sinzi, ariko mvuze ngo byari byo kurasa u Rwanda simba mbeshe ko Felix ubwe yarabivugaga ntabwo mwabyumvaga. Ndibutse ibyo Felix yaravuga lisasi moko mibalete ati nihavuga isasu rimwe nzarasa u Rwanda kandi nzarurasa mpagaze igoma nzarasa Kigali. Yarabifite, twarabihasanze biteye ubwoba. Ibyo bikoresho yarabifite, twarabifashe byose turabifite, ntaribanga. Niba babasore banyu bakiri mu ishamba batabizi mwabwiye ibikoresho twatse leta, niba taza ngo biripoti turabikoresha, turabasanga mu irashamba turarizi, ntabwo ari ryabo bonyine. Turumvikana, turarizi natwe tuzarikambakambamo turigeremo, kuko mufate ishusho mu ifamu irimo intama z'umweru gusa, intama z'umweru sibyo, harimo indi nyamaswa ariko ifite ibara ry'umukara. Ni Colonel Rutebuka aganiriza abaturage ibyababwiye murabyumvise. Iyi ruzirantaka iri muri teritwari ya Masisi na gace karindiriya FDL na Wazalendo ndetse n'abarundi nani mbibabwiye. Ni kamwe mu duce twabohowe mu ntangiriro za Mutarama 2025 ubwo M23 yageraga mu bice bitandukanye igarukana za Sake gafata ibice bikaragira Ifashe n'umujyi wa Goma. Ariko nagira ngo babwire ko iyi ruzirantaka ni hamwe mu hantu hicaye abarundi batagira ingano, barashwe bicwa nk'udushwiriri mu buryo budasanzwe. Ruzirantaka ahangaha ni hamwe mu hantu handikiwe amateka akomeye, hakorewe ama operation akomeye cyane. Abenshi bageranyaga nari ya MONUSCO yari yatangaje ko izakora mu bice bya Mubambiro, Operation Springbok, kubera ko ni hamwe mu hantu rwose igisirikare cya Kongo cyatangiye gucikira intege kivuga kiti tubanza duhiga ntambwa. Kubera ko ruzirantaka bayifata, ndavuga abarwanyi ba M23 byari mu ntangiriro za Mutarama, nibyo bihe bisubije agace kangungu ko muri teritwari n'ubundi byegeranye. Nyuma yo kwirukanamo coalition hari yashize iminsi bigaruye utundi duce tw'ingenzi biciyemo abarundi batagira ingano. Ni hamwe mu hantu haguye abarundi bajya kuri 300. Mwajyaga mubyumva operations karahutaka zakozwe muri bino bice, zasize ruzirantaka ifashwe, ifatanwa n'agace kitwa Gasake, ifatanwa n'agace kitwa Kamatare na ruzirantaka nyirizina. Ubu rero no butumwa uyu muyobozi wa M23 ageneraga abaturage batuye ahangaha. Ariko kandi muri iki kiganiro agiranye n'abaturage Mvise ko mu by'ukuri yabageneye ubutumwa bukomeye burimo na projet ya M23 muri rusange, cyangwa se ikigezweho mu rusange ya M23 ishaka kuba yakora mu kiganiro agiranye mu by'ukuri M23 agiranye n'abaturage imbona nkubone. Hanyuma nimyemerere twerekeze no mu bindi bice bigiye bitandukanye ndetse no mu yandi makuru. Turaje turebere hamwe amateka yongeye kwisubira, icyitwa amasezerano cyongeye kuba umugani hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Ibyo guhererekanya imfungwa hagati y'impande zombi byahezehe. Turaje turebera hamwe ibiri kuvugwa aka kanya. Hanyuma turebera hamwe andi makuru atandukanye avuga ko Amerika igize icyayitera utwatsi ibyo gutera inkunga umutwe wa Republika Demokarasi ya Kongo ngo itangije ngo kuzarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Turabikomozaho. Kinshasa abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse n'u Rwanda. Turaje tubikomozeho. Turanyarukira mu Burundi mbabwire ko haravugwa ukwimurwa kw'intwaro ziremereye byateje ubwoba bukomeye, haribazwa impamvu y'ibyo byose. Kinshasa turakomoza kwihoterwa rikomeje gukorerwayo rikorerwa abayobozi. Turebera hamwe byinshi bitandukanye ijugu. Mbabwire ko abasirikare batatu ba FARDC bishwe, inkambi yabo iratwikwa. Turaje nabyo tubive imuzini muzingo muri aya makuru.
Yes, gatanu ku kandi rero nongeye kuba ikaze mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi cuti bavadimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku byo guhererekanya imfungwa byari byitezwe ko bikorwa bitarenze ku munsi wo kwa mbere tariki 27 tariki 17 Mata 2026 nibwo abari bahagarariye impande zombi mu biganiro by'amahoro byabiraga mu Suisse banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 hazarekurwa imfungwa 311 za AFC M23, hakarekurwa 163 za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo na AFC M23 byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono tariki 14 Nzeri 2025. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa ngo ni Françoise Kabenga yabivuzeho atangaza ko mwaka ushize leta ya Kongo yafunze umuhungu we usanzwe mu by'ukuri ari umuhanga mu by'ubwubatsi, imushinja gukorana na AFC M23 kandi bitarigeze bibaho. Kabenga uyu mubyeyi utuye Goma yatangarije ikinyamakuru Al Jazeera ati, bamushinja gukorana na M23, umuhungu wanjye ntiyigeze akorana na M23, nizeye ko bazamurekura kubera ko nta gifite ishingiro bamushinja. Eric mu by'ukuri witwa ngo ni Eric Andizikima yatangaje ko ngo umuvandimwe we wari umumotari mu mujyi wa Goma nawe yafunzwe na leta ya Kinshasa imushinja gukorana na AFC M23, kandi ko mu by'ukuri azi n'abandi benshi bafungiwe impamvu nk'iyo ngiyo. Hanyuma umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Bonimpa ahamya ko abenshi bafunzwe na leta ya Kinshasa ari abasivile badafite aho bahuriye n'ihuriro AFC M23, kandi ko icyo bazira ari ubwoko bwabo ndetse naho bakomoka. Aho kurekura imfungwa, leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero mu bice bituwe cyane bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero bikomeza kwenyegeza umwuka mubi hagati y'impande zombi, ibintu bituma icyizere cyo kurekura imfungwa mu gihe cyavuba kiyoyoka. Ahangaha ndagira ngo twitseho mu makuru yacu yatambutse twagarutse kuri ingingo mu buryo bw'ubusesenguzi, ngira ngo mwari mwabyumvise neza zimwe mu mpamvu nyamukuru zishobora gutuma buri ruhande rudashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Impamvu nyamukuru zishobora gutuma izi mpande zombi zidakora cyangwa se zidashyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano zasinye. Ubwo rero ariko impamvu nyamukuru twarebeye hamwe twasanze kutizerana hagati y'impande zombi bishobora kuba imbarutso yo kudashyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano. Hari hagaragajwe imbogamizi mbere gato yuko itariki igera M23 yifuza ko guhererekanya imfungwa byakorerwa ikisoro muri Uganda. Kinshasa nayo ivuga iti bikorerwe ibeni mu matware yabo. Byinshi byagiye bitangazwa, twarebeye hamwe uburyo mu by'ukuri kuba abahuza impande zombi iyo ziganira kuri izi ngingo cyangwa se zishyira mu bikorwa zisinya ibijyanye n'aya masezerano, uburyo mu by'ukuri uruhande iyo hatagize uruhande na rumwe rugira icyo rukora n'ubundi nta bihano bifatwa. Donc ni impamvu nyinshi twarebeye hamwe. Aka kanya rero amaso yarategereje ibyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yaheze mu kirere. Guhererekanya imfungwa ntibikozwe, nta na excuse zitanzwe na buri ruhande, ndetse n'icyitwa gahenge twavugaga kibanze nako ntikigeze kubahirizwa. Buri ruhande rwakomeje kugenda rugaba ku rundi ibitero, kwica abaturage, kwica amatungo yabo byakorwaga na guverinoma Kinshasa, ndetse mu Suisse Kinshasa yasinyiye ko itazongera kubikora. Yarabikomeje muri access za Minembwe twabigarutseho, ku Ndondo ya Bijombo twabigarutseho, Kalingi, Bidego, hose muri secteur za Itombwe na za Uvira twagiye tugaruka ku bikorwa by'ugizi bwa nabi guverinoma Kinshasa yagiye ikorera abaturage. Bigaragara ko rero icyitwa gahenge gikomeje kuba umugani mu by'ukuri, kandi ko rwose idakwiye kuba ari indirimbo ikomeza kuririmbwa, ko byamaze kugaragazwa neza ko ari ikinamico, cyane ko twasanze mu busesenguzi twasanze hari n'uburyo buri ruhande rwa rufite inyungu muri iyi ntambara twari twabigarutseho. Ubwo ariko
abenshi bakavuga bati reka rero dutegereze twicare turebe uko imirwano igiye kwanzika. Impande zombi zikaba zishobora kongera kwesurana mu buryo bukomeye, ibyakomeje kongera impungenge zidasanzwe ndetse n'imitima ihagaze mu baturage bakurikiranira hafi cyangwa se n'abakurikiranira hafi ibera ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nyuma yo kutubahiriza aya masezerano haribazwa igishobora gukurikiraho ku mpande zombi. Impande zombi zari zumvikanye ko minsi 10 gusa ziba zashyize mu bikorwa ibyo zisaba zigaherekanya imfungwa, ariko iyo minsi yose yaganiye ku musonzo nta kimenyetso zifatika kigaragajwe. Ubwo rero amakuru ari gukwirakwira ku mpande zombi aragaragaza ko imyiteguro y'urugamba ikomeje, ndetse ko rwose igisirikare cya Kongo ngo kiri gutangaza ko ngo RDF igisirikare cy'u Rwanda muri bizwa guverinoma Kinshasa ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 no kuha byose. Hanyuma ngo RDF ngo yahaye M23 intwaro zikomeye cyane zishobora guhangana n'ibitero byo mu kirere. Ibi ni biri gutangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ndetse bakavuga ko izo ntwaro M23 zikoresheje iri kuzongererwa, ariko ni intwaro zifitanye isano n'izigeze gukoreshwa ubwo hafatwaga agace kitwa Nyangezi, aho mu by'ukuri ngo zanifashijwe mu gufata umujyi wa Uvira. M23 nayo ikavuga ko ngo Kinshasa yo iri kongera intwaro n'abarwanyi mu bice bitandukanye. Ibi byose rero bikerekana ko imirwano ishobora kubura, umuriro ushobora kongera kwaka hagati y'impande zombi zihanganye. Biteye impungenge cyane, turagukomeza kugenda tubakurikiranira situation uko imeze, gihinduka ikiba gikorwa gitangazwa, turango tujye tugenda tubibabwira tubapdatinga 5 kuri 5. Imasisi wazalendo zakoreye amabara mu matwari ya M23 ahitwa Bigira muri groupement ya Bigira localité ya Kalingi mu tetwari ya Masisi ahitwa Rushebere ya kabiri. Amakuru twamenye aremeza ko abazalendo biciyeyo abantu bagera kuri 4. Abagabo 4 bakoresha ngo bishwe na wazalendo bikoreshejwe intwaro gakondo. Muri abo bishwe ngo harimo n'umumotari umwe n'umupasteri w'idini rya Sepak. Twaramenye ko wazalendo bakoze urugomo rukabije mu bice birimo M23. Rero mu by'ukuri ahangaha akaba ari umukoro ukomeye M23 isabwa kuba ishyira mu bikorwa, cyangwa se ubutabazi ku baturage ari kimwe mu bintu igomba kwitaho muri no minsi. Abaturage bugarijwe n'ibikorwa by'ugizi bwa nabi bwa wazalendo matware M23. Hanyuma muri turi haravugwa amakuru akomeye cyane avuga ko hari igitero cy'abitwaje intwaro cyari koroje mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa 2 tariki 28 ahitwa Pimbo, ni ku muhanda route national numero 27 ni mu ntera ndende igera ku birometero 50 uvuye mu mujyi wa Bunia. Amakuru akavuga ko ubwo namakuru aturuka mu bayobozi gakondo baho, akavuga ko bamwe bagize umutwe twaje intwaro witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP uvugwa ko ufitanye isano na Thomas Lubanga baba binjiye muri ibyo bice mu buryo bw'ibanga amasaha y'ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri baturutse mu gace ka Lenga. Abarwanyi ngo bahise bafata imyanya mu midugudu itandukanye harimo ahitwa ngo ni Basa na Lilo mu matsinda ya Lona ndetse na Lotskipa ni mu bwami bwa Bahema Bajere ndetse no muri Mayalibo mu bwami bwa Mambisa. N'aka kanya ibintu birakomeye cyane biri bino bice bya Ituri. Hanyuma Uvira abo kurane rwa coalition bari kwiririmba bati tumaze kubaka ibikorwa remezo, bati imirimo yo kubaka umuhanda kavimvira uhuza Burundi na Kongo igeze kure ku cyiciro cyo gutunganya neza ngamazi no gushyiraho imiyoboro iyayobora hano muri Uvira ku muhanda munini route nationale numero 5. Ibumoso bwo muhanda rwose ngo ibintu bimeze neza cyane. Ubwo barigamba ko batangiye kubaka ibikorwa remezo nyuma yuko bisubije uyu mujyi batawurwaniye nyuma yuko M23 iburekuye. Ni kavimvira hamaze iminsi hakoreshwa mu kwambutsa impunzi zavaga hitwa Busuma ni Bujumbura zitahuka mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bya Uvira ndetse no mu Maoplaton, ariko ikiri kuvugwa n'ubundi ni umutekano muke muri bira bice. Nubwo abaturage bavuga bati twaratahutse ariko bati twahungiye ubwayo mu Kigunda, twahunze inzara, twahunze gupfira imahanga, twahunze gupfira mu nkambi, ariko dushobora gupfira iwacu. Ni ibikomeje kugenda bivugwa. Impungenge ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na wazalendo muri axe za Mulongwe
imwe muri komine 3 zigize teritwari ya Uvira, wazamuka ubwo ku ndondo ya Bijombo gasanga na marira ndetse n'imiborogo ku baturage batuyeyo, wazamuka ahitwa Itombwe muri Mwenga naho gasanga nagahinda gakomeye. Aka kanya rero muri ibyo bice naho umutekano ni muke, ndetse rwose abaturage baratabaza batinyaboneka ubutabazi niba M23 ibishoboye yaduha ubutabazi mu buryo bwihuse. Yes, hanyuma reka twerekeze Bujumbura gato turebera hamwe ibyibi bitwaro. Murabizi ko intwaro zizengurukanwa Bujumbura cyangwa se zideployingwayo la majority akenshi cyangwa se ahanini ziba ari zo kwirukankana mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo, cyangwa se ziba ari zo kwinjirana ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo ngo zigiye kwifashishwa mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23. Haravuga rero kwimurwa intwaro nyinshi ibyateje impungenge z'umutekano muri Bujumbura. Mu Burundi haravugwa ibikorwa byo kwimura intwaro ziremereye ndetse n'amasasu by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, bivuga ko byatangiye gukorwa mu buryo bukomeye hagati ya Bujumbura na Gitega. Ibi bikorwa byakuruye impaka mu rwego rw'umutekano n'isesengura rya politike, nubwo kugeza ubu nta rwego rwigenga rurabyemeza mu buryo busesuye. Dukurikije amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri bino bice, haravugwa ko amakamyo agera kuri 50 yavuye mu bigo bikomeye bya gisirikare biri Bujumbura nk'ahitwa Muha ndetse na Muzinda, ndetse no mu bindi bigo birimo brigade ya Mwaro, amareterari ajyana intwaro n'amasasu Igitega. Hanyuma rero muri ibyo bikoresho bivugwa ko byimuwe harimo imbunda za rutura za 120 mm ndetse na 82 mm ndetse n'imbunda za rocket za BM-21 hamwe n'ibindi bikoresho bifatwa nk'iby'ingenzi mu mikorere y'ingabo. Ibi bikoresho bivugwa ko bijyanywe cyangwa se byajyanywe mu nkambi ya batayo ya gatatu ya FDNB iri Gitega. Iyi myimukire cyangwa se kwimurwa kw'intwaro byabaye nyuma y'igihe gito habaye impinduka mu buyobozi bw'igisirikare, aho Perezida Ndayishimiye Evariste aherutse guhindura bamwe mu bayobozi bashinzwe ibikoresho bya gisirikare, harimo n'ivugurura ry'abayobozi bakuru basimbuzwa abandi. Hari kandi amakuru avuga ko ibi byakurikiye iturika ryabaye mu bubiko bw'intwaro bwahariye Musanga mu Bujumbura tariki 31 Werurwe ahitwa Kabase, byateje impaka ku mpamvu nyakuri zabyo, nubwo umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yavuze ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi. Perezida Ndayishimiye avuga ko aho hantu nta mashanyarazi yari ahari, bikomeza guteza ibibazo mu isesengura ry'abakurikirana hafi iby'umutekano. Yes, birumvikana ko rero ibintu bitoroshye n'aka na gato. Ni Burundi bumaze iminsi buvugwa mu mugambi wo gutera u Rwanda mu gutoza abarwanyi bafite uwo mugambi, ndetse na byinshi bitandukanye byagiye bishinjwa igihugu cy'u Burundi ku mugambi wo gutera u Rwanda. Twabwiye ko Bubiligi buri deploying ibikoresho mu Bujumbura byo kuzifashishwa mu mugambi wo gutera u Rwanda. Burundi busangiye na Kongo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na FDLR. Bubiligi bukaba buhedinze umurongo, ariko kandi bwo burabihakana, nubwo bimaze kugaragara ko amaze iminsi hari indege ziva i Buruseli ziza i Bujumbura kumena ibikoresho byo kwifashishwa mu gutera u Rwanda, ndetse na nicyo nakwita guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abarwanya u Rwanda bari muri opposition bibera mu Bubiligi, ariko bikozwe na ambasaderi w'Ububiligi w'u Burundi mu Bubiligi. Ibyo byose rero nibyakomeje kugenda bivugwa muri ino minsi. Hanyuma atuve ku nkuru ya mu by'ukuri y'ibiri kuvugwa i Bujumbura, tuvuye mu nkuru y'ibiri kuvugwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe ibikubiye mu itangazo Amerika ishyize hanze ndetse n'uburyo bw'ubusesenguzi. Turebe tuti ese bivuze iki, bisobanuye iki? Ku munsi w'ejo twiriwe tubigarukaho mu makuru yacu, tubabwira ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yashinze umutwe udasanzwe wo kurinda amabuye y'agaciro. Urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo ku munsi wo kuwa mbere nibwo rwatangije umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga ndetse no kubikurikirana neza
amabuye y'agaciro abivamo agakurikiranwa. Rero uwitwa Raphael Kabengele ukuriye ikigo gishinzwe mine yavuze ko umutwe ari igitekerezo cya Felix Tshisekedi mu ntego ze zo kuvugurura urwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Ubwo rero icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kigizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3 biteganyijwe ko bazatangira gukora mu Kuboza 2026 nyuma yo gutozwa. Kongo Kinshasa kikaba igihugu gikize cyane ku mutungo kamere ariko cyaranzwe n'ibibazo bikomeye mu kwiyubaka ndetse no kuwubyaza inyungu igarukira abaturage muri rusange. Umutungo kamere ntubyara amafaranga ngo ibikorwa remezo byubakwe, amashuri yubakwe, abana bige, amasoko yubakwe, abantu barema isoko, amavuriro yubakwe, abantu bavurwe. Mbega ni umutungo kamere Kinshasa rwose ifite, ariko umuturage arakubwira ati birasa nkaho rwose twebwe twavutse mu gihugu gitindahaye nyamara kimwe mu bihugu bikize ku isi. Hanyuma muri uwo mugambi cyangwa se muri uko kubaka uwo mutwe uzarinda ibirombe Amerika yavuzwemo. Reka turebere hamwe noneho ibikuye mu itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye zisa n'izitera utwatsi y'inkunga mu by'ukuri zivugwaho kuba zizaha guverinoma Kinshasa mu kubaka mu by'ukuri uwo mutwe uzarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Hari n'abavuze batese bizaba ngombwa ko igisirikare cya Amerika cyohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zifashe mu gutoza cyangwa se ngo mu gutraininga abo ngabo bagomba kuba bashinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ni ikibazwa wareba amateka ugasanga igihe umusirikare wa Amerika aherutse kwinjira ku butaka bwa Kongo ni kera muri za 2000 mu by'ukuri. Reka turebere hamwe muri za 2021 nibwo mperuka kumva iyo nkuru yuko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko icyo gihe byari itsinda ry'abasirikare bo muri Amerika ariko bo mu mutwe udasanzwe uzwi nka Special Force. Icyo gihe byari tariki 13 Kanama 2021 n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yari tarubura. Icyo gihe rero abasirikare bari bagiye gufasha ingabo za Kongo FARDC guhangana n'imitwe y'iterabwoba, ariko ntabwo twigeze tumenya ngo bakoze hehe, barwanyije yihe mitwe, bayikoreye mu bihe bice, ubundi byagenze bite. Ariko noneho ejo bundi muri Mutarama, niba nibukane muri Werurwe murambabariramo, ariko mu ntangiriro za Werurwe nababwiye ko hari ibintu byatangajwe. Ndavuga ntubanza wa mugani Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya guverinoma Kinshasa apati y'amasezerano n'ubundi bafitanye cyangwa se n'ubufatanye bashaka kugirana mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari havuzwe byinshi, hari hatangiye hari habanje kuvugwa amakuru yuko iki gihugu buri cyari cyarafatiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarafatiye Kongo ibihano ngo kubera ko igisirikare cya Kongo gikoresha abana mu gisirikare. Itegeko Amerika yashyizeho, ariko yari yavuze iti iri tegeko ryarenzweho na guverinoma ya Kinshasa, bafata ibihano batyo babifatira Kinshasa. Noneho birangira ejo buri rwose muri urugwe twumvise ko iryo tegeko rivuyeho cyangwa se Kinshasa ibabariwe, ndetse ko ubufasha yemerewe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose yakongera kubuhaga kubera ko yubahirije cyangwa se yitwaye neza nyuma yo guhanwa kuva muri 2010, kuko nibwo FARDC yafatiwe ibyo bihano nyine ishyirwa ku rutonde rw'ingabo zashinjwaga gukoresha abana bato mu gisirikare. Rero byumvikane ko yarengaga kuri iri tegeko rya Amerika ngo ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act, ribuza abantu cyangwa se ribuza ibihugu gukoresha abana mu gisirikare kuko bifatwa nk'icyaha cy'intambara no kurenga ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero kubera iri tegeko ingabo za Amerika byari byavuzwe ko zitemerewe gukorana byuzuye na FARDC, kubagurisha ibikoresho no kubaha ubufasha mu buryo bugiye butandukanye byari byarahagaritswe. Ariko noneho Washington ikavuga ko FARDC yateye intambwe igaragara mu guhagarika gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare,
ari nayo mpamvu Amerika yari yafashe icyemezo cyo gutanga uruhushya rw'igihe gito rutuma habaho kongera gukorana mu bya gisirikare abiko mu buryo bumwe na bumwe atari mu buryo bweruye no kwanga ariko nta bufasha buhambaye Amerika igomba guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagiye tubigarukaho ariko ubwo twararebye dusanga mu kugurisha ibikoresho hari ubwoko bw'ibikoresho Amerika itagurisha leta zunze Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe nuko n'ubundi hakirimo nubwo habayeho tolerance ariko haracyarimo kugerageza kureba ese koko iri tegeko riracyubahirizwa mu buhe buryo. Ariko ubwo turareba dusanga ese koko Amerika yagenzuye neza isanga Kongo ntigikoresha abana mu gisirikare. Iri tegeko ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act Kongo iraryubahiriza. Dusanga ahubwo n'uburyo bw'amareshya mugeni Amerika itangiye kuryoshya guverinoma Kinshasa ngo yereke ko mu by'ukuri ibyo bapanga amasezerano basinye azajya mu bikorwa kandi ko nta yindi mbogamizi zigera yongera kubaho mu mikoranire hagati y'ibihugu byombi. Indi nkuru yadutunguye cyane n'igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intumwa zo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabigarutseho abana natwe from day one barabyumvise. Hari inkuru yatangajwe tariki 23 Mutarama 2026 ivuga ko ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe ubufatanye na Afrika Africom bwasuzumye uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mutese bagakorana mu biki. Amakuru yaravuzwe ko byatangajwe ubwo itsinda rya Africom ryari riyobowe n'uwitwa Colonel Michel Gasheru ryakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ariwe General Gilles Banza Mwilabwe zimwakirira i Kinshasa. Byari ku 22 Mutarama 2026. Hanyuma uyu Colonel Gacheru na bagenzi be bo muri Africom baganiriye nabo muri Kongo ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho Africom igashimira ubushake FARDC ngo ihorana ndetse n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo gukomeza ubufatanye hagati y'impande zombi mu by'umutekano no guteza imbere amahoro. Abenshi batese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafitanye amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bwo mu y'agaciro, hanyuma ibijyanye no kubungabunga umutekano byo bije bite. Ubusanzwe mu by'ukuri ambasade ya Amerika murabizi ko niyo ifasha ingabo za Kongo mu bijyanye n'imari ndetse n'amahugurwa ajyanye n'imyuga, ariko polisi y'iki gihugu yo yahabwaga ibikoresho ikanafashwa kubaka za station n'ibindi bikorwa bitandukanye polisi ikenera. Ariko noneho leta ya Kongo yo murabizi ko yari maze igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano, iyisezeranya ko nibyemera izabaha abashoramari b'abanyamerika ndetse bakakora mu bijyanye no muri hariya mu birombe by'amabuye y'agaciro. Byari byitezwe ko rero ubundi Kongo yorosorwaga yabyukaga muri ubu buryo cyangwa se muri uyu mujyo. Ubwo ikijyanye no kuba Kongo yarasabaga Amerika ngo ifashe kubaka inzego za gisirikare ndetse no kuyibunganya no kurinda umutekano mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, rwose Kongo yasaga nisaba Amerika kurwana na M23 ikayimura mu birindiro ikayirukana mu bice yagiye yigarurira. Ibyo benshi bavuze bati rwose Tshisekedi we nta kibazo arasasa watambuke, ntabwo ari bo bimwe byo bashaka nibamuha umutekano. Bikavuga ko Kongo ishaka gutanga amabuye y'agaciro nk'ingurane y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu minsi ishize twabwiye ko hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika byatangaje ko zishaka ibirombe bya Rubaya. Ibyo birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya murabizi ko biri mu matwari ya M23 twabigarutseho, ariko bikavugwa neza ko abashoramari b'abanyamerika mu birombe bivuga ko Kongo yabeguriye cyangwa se yashyize ku rutonde bigomba kuba bikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo ibi bya Rubaya bikungahaye kuri koruta ndetse n'amatine.
uburiya rubaya ifite koruta, ifite 15% bya koruta yose iri ku isi ya rurema. Nuko ngo rubaya niho hantu hari ibirombe bya koruta bifite amabuye y'agaciro nyine ya koruta menshi ku isi. Nuko ngo leta ya Kongo rero yafashe rubaya, murabizi igenzurwa na M23, kandi sinkeka ko M23 bayibwira ngo ngaho sohoka nkuko yasohotse Uvira ngo bife gukunda. Ahangaha irubaya nagira mbabwiza ukuri ko rubaya nayo iri ku rutonde, ibirombe bya rubaya biri ku rutonde Kongo yashyize ku rutonde iyi rubaya n'ibindi birombe mu byo abashoramari b'Abanyamerika bagomba kuza guheraho. Byumvikane neza. Sosiyete z'Abanyamerika zagenzuraga cyangwa se leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete z'Abanyamerika zagenzuraga hashingiye ngo ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025 ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. M23 n'igenzura rubaya, murabizi ko ibyo bitashoboka bitakunda kuko muri aya masezerano ntabwo yo yari ihari. Ariko nkuko ibihugu byombi byari byabyumvikanyeho, Amerika ngo yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi inganda z'Abanyamerika zikeneye. Noneho nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters ku itariki 20 z'ukwa 4 2026, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko leta ya Kongo itegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe. Hanyuma uyu muyobozi yari yatangaje ko ikiriho ari uko Amerika yifuza cyane ibi birombe, agira ati rubaya ni ikintu twifuza rwose, ati rubaya ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi zihashaka, rero ibiganiro birarimbanije. Asobanura ko Amerika ibona rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko kubyaza umusaruro ibi birombe byaho hashingiwe ku masezerano na Washington byatanga igisubizo. Kuva muri Gicurasi 2024 iyi rubaya yahozemo ingabo z'u Burundi, kuva muri Gicurasi 2024 iyi rubaya yahozemo ingabo z'u Burundi, yahozemo coalition iri kugenzurwa na M23. Nubwo akivugwa udutero shuma, murabizi ko hano ni muri groupement ya Kibabi, ni hamwe mu hantu kivuga udutero coalition igaba kuri M23 ishaka kuhisubiza ibitero bya drone byahitanye Lieutenant Colonel Ngoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Twabigarutseho minsi yashize n'abandi basirikare bahaguye cyangwa se basize ubuzima, ariko ni hamwe mu hantu mu by'ukuri guverinoma Kinshasa iririra n'amagingaya. Mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bigomba gukorwa n'abo Banyamerika, mu minsi ishize twababwiye ko bikomeje kugaragaramo ngo maguye cyangwa se amanyanga ndetse atenyeke, by'umwihariko muri ibigo by'Abanyamerika bishaka aya mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari naho abenshi bashingira bavuga bati naho ubwabo n'ayo masosiyete arashaka gucuranwa ibi birombe, ndetse n'abagize ayo masosiyete n'ubundi barashaka gucuranwa ibijyanye n'ibirombe. Hari amasosiyete yagiye atanga icyo nakwita nk'imbanziriza bwishyu, reka mbyite gutyo, ariko hari n'andi ari gupropoza amafaranga ari hejuru, ku buryo aka kanya kwanzura ngo iyi sosiyete niyo izagenda ikora ibyo bikorwa biragoranye cyane. Hakaba noneho n'ibindi bice birimo amabuye y'agaciro ariko bigenzurwa na M23 Kinshasa, bivugwa ko mu gutangiza uyu mugambi wo gushinga uyu mutwe ushinzwe kurinda ibirombe, yari yizeye neza ko Amerika bafatanyije mu by'ukuri bafitanye amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, izaba cyangwa se izatabarana ingoga igashyira imbaraga mu gufasha Kinshasa mu by'ukuri kubaka uyu mutwe ukaba umutwe utanyeganyezwa. Ari naho bashingira rero bibaza batese niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye utwatsi ibyo gutera inkunga uyu mutwe mushya wa Kongo uzahabwa inshingano zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Batese Amerika ntiyaba ikinza abantu akadeye mu maso bikabashobera. Ubwo rero biravugwa neza ku rwego nkuko ni ku itariki 27 Mata nibwo urwego rwa Kongo rushinzwe kugenzura
ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko rwose uyu mutwe mushya uzatangira akazi mu mpera z'uyu mwaka mu kuboza birumvikana ufite abantu bagera ku 3,000 kandi ko biteganyijwe ko muri 2028 uzaba afite abagera ku 20,000. Urwego kandi rugasobanura ko ibikorwa by'uyu mutwe biteganyijwe cyangwa se byateganyirijwe miliyoni 100 z'amadolari kandi ko uzaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hashingiye ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Ubwo rero kuri iyo 28 Mata ku munsi w'ejo byari tariki 28 Mata kuwa kabiri, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igize icyo rwose itangaza ko ngo impande zombi zifitanye ubufatanye buzifitiye inyungu mu bijyanye n'ubukungu n'umutekano, ariko ko Amerika idateganya gutera inkunga uyu mutwe habe na rimwe. Iyi ambasade igize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizatera inkunga umutwe uzarinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitutu cy'iyi ambasade rero cyatumye urwego rwa Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rusohora irindi tangazo kuri 28 rikosora ibyavuzwe mu masaha 28 ashize. Uru rwego umushinga wo gushyiraho uwo mutwe uri muri gahunda y'ubufatanye n'ibiganiro ndetse n'abafatanyabikorwa benshi barimo Amerika na United Arab Emirates, ariko ko rwose nta gihugu kizawutera inkunga. Ndagira ngo rero mumbwire tunasangire ibitekerezo kuri iyi ngingo. Nshuti bakunzi bacu, ese koko murabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari muri uyu mugambi wo gushyigikira Kongo mu gushinga uyu mutwe? Mureke dusangire ibitekerezo. Twababwiye uburyo Amerika na guverinoma Kinshasa bafitanye amasezerano mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye amakuru yagiye atangazwa. Nk'ubwo ngubwo hari akantu nibagiye kubabwiraho. Mu minsi ishize Perezida Tshisekedi ubwo yari ahitwa Kuri mu ntara ya Kuri yaganiriye n'abatware gakondo, ashimangira ko nta kabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri tayari kumwubakira igisirikare gikomeye kitajegajega, igisirikare gikomeye rwose kitamenerwamo. Ibi byose rero mu by'ukuri bigakorwa bijyanye cyangwa se harimo n'ubundi kureba ku nyungu, kuko Amerika iravuga ko nta kitazakorera Kongo kugira ngo mu by'ukuri amasezerano bafitanye abe mu mwuka mwiza agerweho, ndetse ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzakora impande zombi zizafatanya bukorwe. Kongo ibarwa nk'igihugu gifite byibuze umutungo kamere uhagaze agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari y'Amerika. Byumvikane ko n'amafaranga menshi cyane. Amerika rero ishaka gukuramo injyahuro yayo ndetse igaha Kongo icyo nakwita ingurane y'umutekano n'igisirikare gikomeye. Tshisekedi nawe ati rwose nzaguma ku butegetsi kugira ngo ibyo byose bigerweho, nzige nanditse donc ibintu biri kuvugwa aka kanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikubiye mu itangazo Amerika yashyize hanze iyamagana cyangwa se hakana support yayo mu kubaka uyu mutwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro uzatangira gukorwa mu mpera z'uyu mwaka. Abenshi bavuze bati muratubeshye mudukinza akadeye mu maso, ntabwo ari uko iyi nkuru atari ukuri. Hanyuma atwihuta cyane, ariko ubwo kubijyanye n'amabuye y'agaciro noneho ejo bundi twabigarutseho, hari ibintu twavuze bisa nkaho ni icyegeranyo, kuko twababwiye igisa nk'urutonde rw'ibigo by'abanyamerika bishaka aya mabuye n'imbogamizi zagiye zibaho kuri buri ruhande, ndetse nk'ubwo ikigo cyo muri Amerika kiri mu izingiro ry'umuhate w'ubuyobozi bwa Trump bwo kugera ku mahoro ku mabuye y'agaciro nkurambabarira y'ingenzi cyane aturuka muri Kongo, ngo byagaragaje uburambe bw'umurengera, ngo cyanabeshye hari kimwe mu byabeshye uburambe kidafite kugira ngo cyemererwe kujya gukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Werurwe ikigo cyitwa ngo ni Vatas ngo cyaguze ibirombe bya Chemaf muri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika ku banyamigabane bato muri iki kigo, ndetse ngo cyatangaje ku rubuga rwacyo ko gifite amateka muri Kongo kubera uruganda rwacyo rutunganya umuringa ndetse na kobati.
ukuvuga ngo hari n'amasosiyete agenda agahimba CV kugira ngo ahabwe uburenganzira cyangwa se aba ariyo yegukana nyine icyo nakwita isoko muri ibi bikorwa. Hanyuma nyamara abanyamakuru ba Reuters bagize gutya basohora icyo nakwita nk'icyegeranyo cyangwa se amakuru acukumbuye ngo bakoze basanga Vatas itaraguze urwo ruganda kandi ko uruganda ngo ntacyo rukora kuva mu mwaka 2012 nk'uko bigaragara mu nyandiko z'iyi sosiyete ngo ni nyandiko z'urukiko zijyanye n'amakimbirane ku kugurisha uru ruganda n'amasoko atanafite ubumenyi butaziguye kuri iki kibazo. Ubwo rero amasezerano ya Shemaf yerekana ishoramari rya mbere ryaturutse mu masezerano hagati ya Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yashyizweho umukono umwaka ushize wa 2025. Hanyuma Washington ngo yemeye gufasha Kongo gukurura abashoramari b'Abanyamerika mu bucukuzi bw'aya mabuye y'agaciro y'ingenzi mu rwego rwo kugabanya igihe kinini Ubushinwa bumaze igihe cyangwa se bumaze bukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Abamwe mu bayobozi bakuru ba Kongo uzi neza iyi dosiye yavuze ko ngo uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi bakuru ba Vatas bwagize uruhare mu cyemezo cya Kinshasa kubera ko Washington yari irimo guhuza abaturanyi ngo ni Kongo n'u Rwanda birumvikana. Hanyuma Vatas ngo yanze gutanga ibisobanuro ku nyandiko ivuga ku bunararibonye bwayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iyi nkuru. Hanyuma Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo hamwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Jekamin ifite ubukode ngo ku birombe bya Shemaf ngo ntabwo yashubije ku bibazo byerekeranye na Vatas muri Kongo ndetse n'uburyo ikigo cyagaragaje ibyangombwa byacyo. Ubwo rero Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yavuze ko ishyigikiye byimazeyo imihati ya Vatas Minerals yo gushaka no guteza imbere umutungo kamere. Hanyuma rero umuvugizi w'iki bavuga ati rwose uku kugura kuzaba nk'ishoramari rya mbere rya Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo yerekane ko inyungu z'abikorera bo muri Amerika ari z'ukuri kandi ko zizatera ishoramari kurushaho. Hanyuma umuvugizi ntabwo yasubije nawe ibibazo byerekeranye no kumenya niba uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi ba Vatas bwaragize uruhare mu cyemezo cya Kongo ndetse no kumenya niba ayo masezerano azana na garanti y'umutekano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero impuguke imwe yavuze ko rwose amateka ya Vatas mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro atera kwibaza ku mucyo w'ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo niba byaratekerejweho uko bikwiye. Hanyuma nanone umuyobozi mukuru w'umuryango witwa ngo ni Sentinel of Natural Source n'umuryango utegamiye kuri leta uteza imbere imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Jean-Pierre Okenda yagize ati ni ngombwa ko guverinoma ya Kongo yizera neza ko Vatas ifite ubushobozi bwa tekinike, imari ndetse n'imikorere. Kongo igatanga ibice birenga 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi, ubutare bw'ingenzi bukoreshwa muri batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, kandi ikaba ifite ububiko bwinshi bw'umuringa nka kopa ndetse na lithium. Byumvikane ko rero aha barahicanira nyabuneka, aba barahicanira. Reka mbabwire ko inkambi y'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yatwitswe kandi abasirikare 3 baricwa mu mirwano yabaye hagati ya FARDC n'umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP ipimbo. Twari twabigarutseho mu makuru yacu uko twatangiye tubigarukaho. Byumvikane ko rero ari ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane byabaye ku gisirikare cya Kongo. Hanyuma itora ryayobowe na Vice President wa mbere w'umutwe w'abadepite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ryasize Kinshasa hatowe inteko n'ubundi yemeje amasezerano ya Kongo n'u Rwanda
rero ni umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Congo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki 4 Ukuboza 2025. Ni nyuma y'iri tora ngo ni itora ryayobowe na Vice President wa mbere w'umutwe w'abadepite Jean-Claude Shilumanyi ku 27 Mata, abadepite 371 muri 372 ubwo birumvikana ko umwe niwe wifashe cyangwa se utanitabiriye ngo baryitabiriye, aba badepite baryitabiriye ngo ni nabo bashyigikiye aya masezerano. Nyuma y'iri tora rero Perezida w'umutwe w'abadepite Aimé Boji Sangala yasabye leta ko ngo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma abari mu mitwe yitwaje intwaro bujuje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Abadepite muri Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuboza umwaka ushize cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mata 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.